Манас эл аралык аэропорту. Улуу кичүү, жаш кары дебей бул мекендештерибиз чет жака эс алган эмес, ден соолук издеп баратышат. Аларды жакындары узатуу үчүн барышты. Бул инсандардын баары кайрымдуу Бол фондуна кайрылып, фонддун көзөмөлүндө Индия жергесине учуп баратышат. Алар сиздердин жардамыңызга муктаж. Ден соолуктары күн сайын начарлай бергендиктен жетишсиз каражат менен кетишти. Munda degende balam meni kızımdı. Indiyaga gelip boğazına düştüm. Geç harcak dedim. Size de söylen bana. Korksunluk paramızda. Ben de Sizlerden aklımdan Allah razı olsun. Teşekkürler onlara. Daha biz geçerken gelip Allah. Yetsiz harcak neydi nedir bana. Ben de söyledim yaşakardı. Terengirga borishni dorilarni esalamon qaytagan juftlik borib keladi sizlarga rahmat. Men doim shunday uzatib bizga shu yaxshilik qilib yuraverdilar. Kim bu? Alloh. Если рыцарь, то ты сам видел.